Sanibona bafethu uvane lo. Aze ngihleli la ngicabanga le deal kaMhawu njengoba ehamba nje eyojoyina le club yase Saudi Arabia eyoshare istage with abo Cristiano Ronaldo, eyoshare istage with abo Karim Benzema, yabo abadlali abakanjalo abakulesa standard esiphezulu. Le nto ingenza ngicabanga ukuthi kahle kahle bafethu Ivan Khoza. Ivan Khoza la ku Betway Premiership is one of the best PSL club owners abakhona bafethu abakwaziyo. Baningi abantu abangakhuluma kabi ngoIvan Khoza regarding le ndaba yakhe, yabo. Bahamba bodlala overseas bawofulfill ama-career abo, yabo. And mwasubheke la kwi-Betway Premiership, i-Orlando Pirates is the only club esi-offload abadlali abaningi bawodlala overseas. But I may be wrong, but abadlali abayita basuke la bawodlala phesheya. i-Orlando Pirates iyona team ekwaziyo ukuyenza leyo nto. Ayimhlalisi umdlali isidingo singekho, yabo. Regarding indaba yaTeko Modise, regarding indaba lo mjida lo uMonapolio Saling, abadlali abakanjalo yibona abazama ukulwa nemanagement. I'm not trying to protect Ivan Khoza here, but if you can look i-situation yalabadlali engizobabala manje. If you remember Andile Jalo was an Orlando Pirates player before moving le eBelgium. Andile Jalo wayedlalela Orlando Pirates bafethu. Angazi noma ngiyakukhumbula yini lokho, because Orlando Pirates Andile Jalo yamsayina ku-University of Pretoria. Wathi sesuka ku-University of Pretoria wajoyina Orlando Pirates. Orlando Pirates umjida yamdayisa ngo-2014 kwi-club yale eBelgium. Yamdayisa ngo-1.4, not 1.4 actually 1.1 million. Yabo umjida bafethu wayedlalela iclub ekuthiwa i-KV Ostende le eBelgium. Orlando Pirates iyabadedela abadlali. Umdlala ayimgcini mekhona i-team efika nemali rights etafuleni. I don't think ikhona i-team enganqaba nomdlali. I-team inqama miyibona ukuthi okay, thina sifuna imali kangaka. I-club le ezofuna umdlalo kumele ikhiphe leyo mali. Mingenayo leyo mali kumele ihambe. Imengenayo imali kumele ikhiphe kumele ihambe. Orlando Pirates ithime kanjalo ke bafethu. So yafika ke iKV Ostende yamthenga lo mjida lo uAndile Jalo. Umjida wafika wadlala ke lapha eBelgium edlala namanye ama-club amakhulu le, yabo. So wabuya ke la South Africa sezojoyina amathima nje ngo-Sundowns, amathima nje ngo-Swallows, oChippa United, lapho khona esezofinisha khona icareer yakhe. But Ivan Khoza akamanga endleleni yakhe umjida wamdedela ukuthi ahambe because kwafika iclub ezaziyo ukuthi ifunani. Kwafika iclub engaqalanga kumdlali yaconvince umdlali ukuthi siyakufuna wena, sifuna ngemali engaka, but imanagement yakhe ayifuni uhambe. Yabo izinto ezikanjalo zibuye zidala ukuthi abadlali abaningi imali ingene ekhanda kakhulu, akhohle ukuthi uphethwe. Njengoba edlala lapha abadlali abaningi njengoba besayine icontract with Orlando Pirates, they are under i-management Orlando Pirates. Awukwazi ukuthi usayiniwe wena mase kufika inkampani la ikhulume nawe ukuthi ifuna ukusayina, ifuna uyisebenzele yona, kodwa manje ke wena usuzo revolt against iboss yakho leyo uyisebenzela manje. Lokho kudala ukuthi kube noqhekeko between wena neboss yakho and dala izinto zingakhambeli kahle. Basinimbonile uMonapolio Saling, ngiyayikhumbula indaba zikaSaling, angifuni ukugcila kakhulu kuzona. Another player Orlando Pirates engamanga endleleni yakhe uKenneth Erasmus. Kenneth Erasmus yebafethu siyamazi umjida wenze ibuwayo kakhulu kuOrlando Pirates owa-attracta amathimba amaningi. Umjida wasayinwa i-team edlala le kwi-Ligue 1, i-club edlala eFrance. Lapho khona sabona khona uErasmus eyojoyina iStade Rennais ngo-2016, yabo. Umjida wayijoyina wesehlala 3 years kwi-Orlando Pirates umjida mfethu. Wajoyina le club le ngo-2016, wathi ngo-2017 wajoyina iLens, yabo. But yena Orlando Pirates ayihlala ngendleleni yakhe, yabo. Kwafika iclub ifuna ukumsayina umjida, Orlando Pirates yangama endleleni yamsayina, yabo. Kwakhulunywa kahle nje mfethu, wakhuluma imali. Another player kubane okuMarshall Monet. uMarshall Monet ke nyamazi bafethu wemjida lo wedlalela Ubuntu FC, yabo. Ubuntu FC club le, I think club yase Cape Town if I'm not mistaken, yabo. Orlando Pirates yamsayina khona, wajoyina i-management, wajoyina iclub enkulu mfethu, institution enkulu ebholini la eSouth Africa. Wadlala umjida Orlando Pirates yabona ukuthi hayi umjida samele bemloni kancane, bamlona kwiBaroka United. Wathi sebuyile kwiBaroka United wayijoyina Orlando Pirates, wadlala kuOrlando Pirates, wa-attracta ama-club amakhulu adlala le ko-France, yamsayina ke le team le. Njoba nibona la ngo-2019, yabo. Ngo-2019 bafethu wasayina kwiStade Reims, umjida bafethu wajoyina iStade Reims. Ukhoza akamanga endleleni yomdlalo. This guy is a genius. Ngiphetha nje ngizophetha ngoLyle Foster. uLyle Foster is another player Orlando Pirates engamanga endleleni yakhe, yabo. Kwafika i-offer bamdayisa umjida. Njoba nibona nje la wayedlalela iLigue 1, wayedlala kwiLigue 1 edlalela eMonaco.
le club le bafethu inkulu kakhulu right now isayine bani isayine uPaul Pogba Orlando Pirates yamdayisa le